Masithatha ithuba sibuyise kumoyingcwele khona phakathi kwethu. Akhe simshayele izandla egameni Bendicela into andithi makashayele umfundisi, ndithi makashayele umoyingcwele izandla. Bendithi sishayele umoyingcwele izandla. Sithathe ithuba sibulisa abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu, abaholi bonke basemthonjeni. Sibulise obaba, omama, osisi insizwa, usindisi kulo lapha phezulu. Sibulise egameni likaYesu. Amen. Hallelujah. Awuthi kulo oseduze kwakho usike wakulawa ebusuku. Msmayele ukuthi usike wakulawa ebusuku. Hallelujah. Hallelujah. Ndizokwenza inkonzo nje encane kakhulu. Amen. Amen. Ashela umfundisi esangeni nje isandla. Ashela umfundisi bengene egameni likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uThixo wethu osinikezele ithuba. Amen. Kuzaba right, kuzaba mnandi apha ekhaya. Amen. Ndizokwenza inkonzo yokunamkela kuqala. Amen. Amen. Hallelujah. Kulo mcimbi omkhulu kangaka esihlangene nawo. Amen. Ngiqale ngamkela abafundisi kuqala. Amen. Sinabefundisi abasuka eCarltonville. Basuka eCarltonville bengenyawo benje nje. Bonke abefundisi abasuka eCarltonville xa bengenyawo benje nje. Sibele umfundisi uSimelane. Cela umfundisi uwave izandla wenje nje. Sibele umama uSimelane, umfundisi wami umshayeli izandla. Hallelujah. Sibele Reverend Charlie ekhona lapha kwimedia akhe umshayeli izandla kakhulu. Sibele Reverend Komani akhe umshayeli izandla kakhulu. Neswitch chocolate zawakhe akhe umshayeli izandla kakhulu. Amen. Now the best time is some person. Okay, shall we say this? Hallelujah. Shall we just for it? Hallelujah. See, never survive for a Carltonville. Amen. Amen. Hey, Carltonville, yes, that was so. Amen. God knows Allah can talk for Abba. Amen. Kulapho yafika kwafika watu
ikhona into amen esivayo ngathi for ukuzalwa amen andisithi iBhayibheli kwanyanzeleka into yoba uYesu amke eNazaretha amen ayokhangela indawo azawuzalelwa kuyo amen wakhangela indawo amen azawufika azalwe kuyo amen abuye phi amen kuthe xa uzawuzalwa usane kuthiwa ngumthombo amen kwakhangela indawo ezawufika kuzalwe kuyo ibuyele phi amen nyana kwafika eCarletonville rate alishaye izandla eCarletonville alishaye izandla eCarletonville eCarletonville sirate You have been supportive to us. Siyabonga uThixo nangoku likunye nathi lisupportile. We thank God ngani. Amen. Siphezi ukukhuleka ngani. Amen. Sibe nabazalwane balayo weSoleria. Amen. 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 Oh, konzukulu kabo. Amen. I can share in Jama weSoleria. uThixo amen wathetha ngayo amen wathetha ngayo amen kwavuka lento ekuthiwa emthonjeni. Ngicela bonke ubuholi basemthonjeni bume ngenyawo. Bonke ubuholi basemthonjeni ngicela bume ngenyawo. Ngicela bonke ubuholi basemthonjeni bume ngenyawo. Ngicela bonke abaholi bomthombo bume ngenyawo. Umfundisi ufika ngibona. Umfundisi ufika ngibona. The break. Ningahlala phansi izincingo. Ngicela bashayele izandla. Kancane nje kule 2 minutes eseleyo. Kuye kwabakho lento ethi emthonjeni. Ngenxa yento ba uThixo uye wathetha. Amen. Uma ethetha uwathetha ngendaba yoba mfundisi wami kunesomiso. Even nasebabandleni esikhonza kuwo sikhonza kunesomiso. Singene emabandleni siphume sifana ngenxa yoba kunesomiso. Amen. Abantu
baya every Sunday ekonzweni kodwa baphume befana. Amen. Abanye babekade be-gifted but ngenxa yesomiso. Amen. Bafana ama-gift bebekade bewaphela. Endaweni yothatha ama-gift bawasebenzisa bandleni bathatha lawo gift balwa ngawo. Ngenxa yesomiso. Namhlanje bagenda begula babadleni baphume begula ngenxa yesomiso. Funa umntana ngale ndaba ethi uthombo ubayivelayo. Uthuziko ndifuna ucela lesesomiso. Ndifuna ucela lesesomiso. Mamela. Abantu babadleni bathathe izikhali zakomoya babhekisana kubo bodwa balibona uba asili nenyama nagazi kodwa sibonelimo. Sithola isitofa sithola alive sizokwenza element izinto ezilahlekileyo masibuye. Asizala zokwakha ibandla kodwa sizokwakha umzimba kaKristu. Sizokwakha umzimba kaKristu. Uma usanitshenziswa libandla use-church minded ulady we are kingdom minded. John, amen. Chapter number 4, verse 14. Amen. Kwintombi esekule. Amen. Elithi iBhayibhile lentombazana yathi xa ibonakala ngendlela yayiyo yayibonakala as a prostitute. Ngoba lento somiso ayikho sebandleni bezwe lomile kodwa kukangakanani ubomi ebandleni. Amen. Sikangakanani somiso ezweni xa ibandla lome kangaka. Thina siyivula, thina siyitshiwo yehlabathi. Njengomthombo Shumayeli. Sanka njengomthombo yintoni umthombo? Now ukukala abazalwane enibabona bemengenya kwakho. Bathi basihlangane bazalwane benhloko. Sikhupha umthombo. Mamela ke maqazele indawo kule ntombazana eMsamaria uthi lapha uyesu uba ubusazi bangubani lothela amanzi. Le ntombazana yakho ukuthi ndifuna isamarize nje wena ungumJuda sinabodlelwane. Kodwa uyesu uba ubusazi. Amen. Ngoba abazalwane bagcine ukuthi asinabudlelwane ethile. Ngoba ndikhonze ebandleni elithile ndikhonze salibamba ukulahla the body of Christ. Ibandla seliqotshwa kangaka li-divided. Isizathu sokungathi uSathane uyanqoba yi-division esemzimbeni kaKristu. Sizothi amen. Unity is power. Unity is power. Amen. Uthi kule ntombi yoMsamaria babusazi bangubani. Uthi mna ndokunika amanzi ayokumpompoza. Amen. Akunikeza ubomi obukhona phakathi. Amen. Amen. Uthi ayokumpompoza phakulu immediately laa ntombazana yawareceive. Yathi ngareceive alamanzi yathatha iyemele bikaziphethe yayibeka phansi yathi iwatholile amanzi abedikade iwadinga. Wazani nizobona isizathu soba ayongena kwicommunity
kasingene emabandleni kusasa singene sigweme umlilo kasingene emabandleni wethu ayabele singene siluke umlilo ngoba sike sahlangana emthonjeni omileyo wasebenyamele ogcwalisiweyo wasezomileyo ohlele duze kwakho ugcwalisiwe makayevela amanzi empopoza siye silini silindele ekhaya bahlale ngathimo silindelwe ekhaya silindelwe Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Glory to Jesus. Jesus. Oh, Jesus. This one, Hallelujah. let's pray and let us start. Second God. Amen. Amen. Second God. Esilobandle. Fundisi unkomani sendibona indlela eliwa ngayo le. Sendifunde phela kwamoya nendlela eliwa ngayo le. Kodwa sizawunqoba. Amen. Sizokwakha sobuild the unit. Sizothi devilizelana. Devilizelana. Uzawuphuma uyojoyina abantu abashebayo ebandleni lakho ekhaya. Sikubonisile indlela enamandla. Uzawuphuma apha uyobuka iqembu labantu abashebayo sewuphumile kulo. Uthi I no longer there. Ikhona into endifumeleyo. Uzawujoyina abantu abancane umfundisi wakho wedwa. Hayi nathi. Sisemthandazweni ke bantu namhlanje. Sizothandaza. Sobe phindiyeke. Uthe uNkulunkulu kithi masithethe wathi sizawukhuleka. Sizothatha amandla. Sizakuba sopractice amandla. Libi khona elidinga amandla lisakuba lihlale phansi. Ngoba awuhlala kwakho phansi kunokudangerous kwakuwe. Amen. Uzazuza lamahluwa uyovuse bathi nakho. Uyi-intercessor uzawubuyela kwiposition yakho. Ubuyi-worship uzawubuyela kwiposition yakho. I don't care wenzeke ntoni izolo. Kodwa uzawubuyela kwiposition yakho. Mama ndileke. Sizothandaza bazalwane. Kasibeni. Thank you, Jesus. Sizothandaza. Bendisazama ukunivezela uba inomthombo. Ndoshise ndifuna sibe kwisimo sothandaza. Thank you, Jesus. Ndoshise kanya ndivuthile ophethile. Thank you, Jesus. Ndicela ngabikho kunobhekisela kunothixo ndibhayibhile. Ngeke siphile somu. Amen. Thank you, Jesus. Umthombo.